Idan subun kiba apthap kuno benjat penpra ya kali bekerja penjau. Idan subun kiba apthap kuno ya kan bersniu kuno dan kerja semua bersniu. Ya kini ilang bagi khot ke isu hai kita berper. Dengan sobanong tangle kawai imdan kam kita kinong pahara dengan wong berbori kita khot unong pahara juni bakmat tam dari ibu nong thap. Imtiang bat nyamdan ka jingsia habangiyan bagi pesang balik ke babatam. Mangi sutu syai, mangi trai kekam nam taran bedim, kam tam kunjung, nam tam peskem, ya keri berkecai kiri berboy. Idan sebuah bah, kuki peri ki pradkot, ki isu berper dan sakten, menghapan yakran, hak persau, sesuka nak kebos. Leitang kawai soban ong, ki isu kanjelong, kanong penbet, lada kasorkan bakal. Ki isu kanjelong kanong wokjat, la sorkan, kali ibom dei. Bat ki isu kandan dan jelong tak kulhun banlong keban tiet ternan ya kejingkang sekretariat larang sarkar karai bakla ya ki isu tu bercakap kami pengiong pengisno pak kisu kolong nrai dan la kejik sekretari jek so tabrak ya kari bercakap tu kawai kibun kikran kini kisni kiran ong usiar ai keban saja hai kisan senam kiban Syafang kata cuman persang kasar dia banwara lentiran. Kecing persang jom sekarang dia kuno banti juniornya. Anggai ngaso bandong dak basai bakarwo kali kesini sikit perdo pas nam khantam sesakar kolong. Lara kasar tu banti juniornya. Ti kolong swa yo kolong senam jonga pi khantam di khot baca pun. Lara kasar tu banwara kata lentiran ngaso bandong padolong swa itki angkalun gadawa larak sarta kale persya nyimban se ban thom ye kasang bat ei bla jia warja khanyo dan kham syar khai susu larak sarta kale kuman bat kale persya ya karai tu kun bri yu trak pro koi kata karai bas kham ai haban pha tro sarta ila amnot nadu ki khat khandai spa yu ter ban orlong katakan petrikam katakan lan tahunan ai nyemtet arajar khat khandai hangni po pulau sushan bidang keren ketua janiat pengiam dan pas kasoka kelapas di tengah resolusi pulau KLB resolusi banong kiparani kata resolusi dan tiak thai nanti po noba tadi artali resolusi negeri yang sokar jela kelapas ban penolong no ban penrung tin kasih kena perang ban pentrikam di KLB handai kita ngimtip aing sebuk jingkeli ya kita babak ulakam juk sensar kada po jong jela berbuai handai tang kawai ngasobanong kamtang samla il khot macam itu kamslen kata jingle ala ka jalan kalong ko kamslen kita isu gen orong no kita sempo handai kapongsan kalong ka jinghun pat kamsir dele kamsir sekri ya gre bi kita itu berbuai kamdai man hat terpeng belum kun sama abgani kasni kaban jangkam ajin persat insim kong kaseng apreng jing duna jilong beriu patulun salat kam terekam ngimdai ki beriu bolo osong ngimdai ki beriu bebet babiang andai idang dai tang beriu pan idai tang ta ki beriu tingdon jing terpat basur kilong kemi kilong pan irorong pa nak kelen tu beriu ni ta bolem ki jing duai ya kebanginang la patulun salat terekam hak berhenti badai kalau jing duna yang penmandu kita ki nam ta jing pa kam tam na papaskan yang san tekam to isu kanam kot kini sausan senam isu kan ya syakri ya gari bekerja kedua kawai nak kapor